دما خوش ببینرین هجا ایرو سوهیه که جوتمه 2023 جه روژان روژا سیشمه بویر رو گشتن هری سرکه و هری بالکشین لسرانسری جهان رودانا مجاره کردن حول بدندنه و 20 دقیقه چه این جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا مینا شهر دنابرا روسیه و اوکراینی ده و جاره روژا و سرکه یا جهان روشا لغزای شهر دنابرا حماس و اسرائیل دایم 25 روزن شرکت دجوار پیکت شویدن جین ارتش اسرائیل به صدان جین حماسین کو دز نشان کربوم کرن آرمانجا ایرشن خو کنسه اولکاریا نتوینی بوی جاره کردن جبوم پیک آنینا آگربسته که لغزای جویان لجاره کردن اف داخواست د نوا کنسه بخود نهات اری کرن سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جی با آوای که اشکره دبیجه جه آگر بستره نا جه شهر دوام الله أكبر ولله الحمد هاي الشغل الطيب هاي الشغل پشتی کو حماسیت هفته جوتمه هیده ایریشک برفره بر سر اسرائیلی شر دست بکر و اف شر هر روش گرانده به. هزین پاراسنین اسرائیلی راگهاند کو فرماندار تابورا بیت لاهیا یا حماسی نظام ابو جاینا لباکوری شرید غزای ایریشک هوایی ده هاته کشتن. لگوری روزنامه هر از زیارتش اسرائیلی شویدن لسیست هدف حماسی خست. هات راگهاندن قادن آویتنا موشک، روکت و تونل جی لناوا وان جین هاتن آرمانش کرنده بون. لگوری آژانسا نوچانیا آشوست پرسی ریوبری نخوشخانه ترک فلسطین یا غزای دکتر صبحی سایک راگهاند کو نخوشخانه جبر ایرشک اسرائیلی زیان لپیکاتیه. حکومت اسرائیل داخواز آگربستکه لشریدا غزای رد کرد. نتوین یک بوی و گلک حکومتان داخواز آگربستان روی کربون. To create conducive to the representative of China. President. It is now time to move forward. This vote expresses additional year with אמש שחררו כוחותינו משבי חמאס את הוראית אורי מגידיש. אורי נחטפה בבוקר השחור של ה-7 באוקטובר. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت بانگین جبو آگربسته بانگین جبو تسلیم بونال حماسیه. تشتکی بیوی رنگی و نبه شر دوام دکه. توغاین ایزدین القسام کو باسکی لشکری حماسیه ایداد دکه کو لباشور و باکو روژاوای شریدا غزای بهزین اسرائیل را لقاده شردکن. لگوری سرک وزیر اسرائیل ارتش را اسرائیل لشریدا غزای برنگکی متودیک به پیش ودچه. بنیامین نتانیاهو دو بداخوینه که راگهاند که ارتش را اسرائیل کتنا جبجاهی و یا لشریدا غزای برفره کر و قوناغا سیمین یا اپراسیون لشکری دست بکریه. نتانیاهو بانک جواکا نام نتوی کر که جبو بردانا دیلگرتیان برنگکی لزگین و به شرط داخوازه بکن. لگوری بیلانچوها داویا اسرائیل زیده 230 کس ده دست حماسه ده دیلگرتینه. ده ناوا وان ده گلک بیانی جیهنه. حماس راگهاند کش دست پیکرنا شهر و ده بمباران اسرائیل ده هر اکیم 8525 کس هاتنه کشتن. جوانا 3542 زاروک 2387 جی جنن.
Komîteya Parastina Rojnamevanan ya Navendiya Amerîkayê ragihand ku di şerê İsraîl û Hamasê de herî kêm 31 rojnamevanan jiyana xwe ji dest dane. Komîteyê diyar kir ku 3 rojnamevan jî birîndar bûne û destnîşan kir ku ne hejî yan girtî yan wendane. بلش روشا لغزایم ایکو هر زده ضرری دبینه ما دوجی کتبو زاروک بون و جاری فون آلیکاریا زاروکان انتوی نیای بوی یونیسف جی برتگ نشانی کشتنا زاروکان داره و بریا یونیسف با آوه که اشکره گوت ده نوا 24 ساعتان ده آنگو هر روشا کد درباز ده به هری کم 420 زاروک لغزای تینه کشتن لآلیا کردن جیم خاچا سوریا فلسطینی راگاند کو 26 بار هلگرین دنگن آلیکاری دربازی خزایی بونه. Konseya Ewlekariya Netewên Yekbûyî duh civîneke awartel darxist û li ser nakokiyên di navbera İsraîl û Hamasê de gotûbêj kir. Di civînê de rewşa mirovî ya li Xezayê jî hat axaftin. Rêvebera giştiya Fona Alîkariya Zarokan a Netewên Yekbûyî Katerîna Russell diyar kir ku pevçûnên li herêmê herî zêde bandorê zarokan dike. Russell got, li Xezayê her roj bêtirî 420 zarok tên kuştin an birîndar kirin. Ev jimar divê ji bo me ji rêzê neyê. Russell diyar kir ku ji ber êrişên li ser şerîda Xezayê ji 35 nexweşxaneyên li herêmê 12 ciwan naxebitin û got herî kêm 221 dibistan û bêtirî 177 hezar xanî xera û wêran bûne. Rêvebera giştiya UNICEF'ê îşaret bi kêmbûna sotemeniyê li şerîda Xezayê kir û da zanîn ku ev yek bandoreke neyînî li ser gihîştina avê ya sifîlan dike. Russell her wiha bang konseyê kir ku pêşnûmeyê qebûl bike ku tê de berpirsyariyên li gorî qanûnên navneteweyî bîne bîra aliyan û agirbest û alîkariyên mirovî bigihîne herêmê misoger bike. Ji êrişên Hemasê yên heftê cotmehê ve konsey heta niha nekariye ji bo rewşa sivîlan biryarekê qebûl bike. Komîserê Ajansa Alîkariya Penaberên Filîstînê ya Netewên Yekbûyî General Philip Lazzarini di daxuyaniya xwe ya li civînê de jî daxwaza berfirehkirina alîkariyên mirovî ji bo şerîda Xezayê kir. Lazzarini bal kişande ser wî yekê ku çend karwanên ber bi şerîda Xezayê ve çûne têra 2 milyon kesên ku li herêmê hewcedarê alîkariya lezgînin nake. Heyva sora Filîstînê ragihand ku îro 26 kamyonên din ên ku pêdiviyên alîkariyên lezgîn gihîştin şerîda Xezayê. Barhelgerên li deriyê Sînor ê Refahê ya navbera Misir û Xezayê re derbas dibûn bi pêdiviyên xurek û tenduristiyê barkirîbûn. شری جانی یسیمینی کل روشتات ناوین ها دقامه ریل برکراستکه مزن یا امروهی وگریه لولاتین کو شر لی گربونه و جاری پیوستین هم خورک و هم جین سوتمنی زیده بویش بویه که بانکا جهانی هشاریا ویه که داکو اگر شری لروشتات ناوین بربلا ببه اوی نرخ هر واریلا پترول بگیج حتی 105 دلاری. شر روسيا، أوكرانيا، إسرائيل وفلسطين وشر نافخوية لروشتات نافين دقاومن بخور روشن بيجياني ومروفي دردخهولي لغوري ليكولين وچاف ديرين زانيارين آبوريه شريهية بس دما بوهابونا نرخين بترول وخوركه. Fragmentation, climate change and fragility which has left many countries at the breaking point. This is especially تێکلداری vêyekê Banka Cîhanî hişyarî da ku heger şer û pevçûnên li rojhilata navîn diqewimin bidome,
و نرخ واریلا پترولê 105 دولارê derbas bike. Ev rewşt beko piştî salek û nîv ji êrişa Rûsya li ser Ukrayna di nirxên enerjî û xorekê de rê li ber buhabûnek veke. Dihat payîn ku petrola ku nêzî 9 dolarî bû, nirxê varîlê wê dakeve. Role again working with the bank. First, debt. Lêbelê li gorî çavdêriya Bankaya Cîhanî, rewşa li rojlata navîn diqewime dibe ku krîzeke petrolê ya mîna sala 1907 pêk were. Welatên berhemdarên petrolê yên Ereb, cotmeha 1973 îxracata petrolê ya bo dewletên Yekbûyên Amerîkayê û welatên din a ku di şerê Yom Kippûrê de piştgiriya İsraîlê dikirin qutkiribû. Vê yekê bi xwe re krîzeke dijwar ya diwarê sotemeniyê de pêk anîbû. Even countries that are not in debt trouble, because they have high levels of public debt, Abûrînasê Bankaya Cîhanî Endermet Gil balkişand şerê dawiyê li rojlata navîn Rûsya û Ukraynayê. Gel dazanîn ku nirxên pêdiviyên jiyanî yên rojane piştî êrişa Rûsyaya li ser Ukraynayê zêdetir bû. Abûrînas gel hişyarî da siyasetmedaran ku şerê heyî li ser aboriyê bandorên hilweşîner ava dike. Piştî êrişa Hemasê ya heftê cotmehê li dijî İsraîlê dayî dest pêkirin, diwarê gaza xwezayî de buhabûn çêbû. Ev yek ji ber metirsiya pêkanîna êrîşek li ser xetên Gazê pêk tê. Li gorî Bankaya Cîhanê eger şerê heyî belavî rojlata navî nebe, wê nirxên varîla petrolê dakeve 81 dolarî. Bi hezaran koçberên Efganî yên li Pakistanê ji ber zexta hikûmeta Pakistanê êdî neçarin ku li Efganistanê vegerin û jimara kesên ku vegeriyane 100,000 derbas kir. Pakistanê hişyarî da bo milyonek û 700,000 koçberên Efgan yên li welatê wan ku heta yekê mijdarê welat biterîkinin. Hata ragandin ku di rewşa berûvajî de wê bi rengeke neqanûnî bêne girtin, dibinê çavan de bêne heştin û ber bi Efganistanê ve bêne dersnûrkirin. Hikûmeta Talîbanê ya li Kabûlê ji bo vê polîtîkayê dersnûrkirinê got tacîz û şermezar kir. Li gorî rayadaran bi hezaran penaberên Efgan ji deriyê Sinûrê torhoma derbas bûne û bi wesayît û kamyonan berê xwe didin Sînor. Tê gotin ev jimar zêde dibe. Li gorî daxuyaniya ji deriyê Sinûrê torhamê hate kirin, bi liv û tevgera vê sibehê re zêdeyî 10,000 penaber derbas bûn. Hate ragandin ku ji destpêka meha cotmehê ve zêdeyî 100,000 koçberên Efgan derbasî welatê xwe bûne. Belê Ingîlistan ji ber mîtîngeriya xwe ya li Parzemîna Afrikayê ji aliyê gelek welatên Afrikayê ve nayê hezkirin yek ji wan jî Kenyayê di çarçoveya başkirina tekniyên xwe bi Kenyayê re Qiralê Ingîlistanê Charles Sêmîn li Kenyayê ye. Kral û Kralîçe Ingîlistanê Charles Sêmîn û Camilla di çarçoveya serdana 4 rojan de li Kenyayê ne. Charles Sêmîn ji aliyê serokê Kenyayê William Ruto ve hate pêşwazî kirin. Di çarçoveya serdanê de çûna pirtûkxane ya Estland ya li Nayrobiyê. Malbata Kralê Ingîlistanê di serdaneke 4 rojiya ji bo Kenyayê de hewd de peywendiyên di navbera her du welatan de xweş bike. Lêbelê ji ber mîtîngeriya beriya Ingîlistanê welatiyên Kenyayê bi germî nêsnabe. Kenya ji 1920 heta 1960 dibin mîtîngeriya Ingîlistanê de mabû. Lewma gelê Kenyayê di herif fersendê de vê yekê bi bîrtîne û ji Ingîlistanê dixwaze ku ji wan lêborînê bixwazin. Belê bînerên hêja guherîna rewşa avhewayê êdî ji aliyê tevahiya her kesî ve tê naskirin lê berjwendiyên zêde yên aliyan dihêle ku ev hişyariyên têne kirin li ber çavan negirin herê dawiyê sekreterê giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres çû Nepalê û li wir jî daxuyanî da balkişan ser rewşa avhewayê û bi aweke eşkere got dawî li vê dînbûnê bînin. Ji ber xeteriya sotemeniya fosîl, asta germahiya li cîhanê her ku diçe bilindtir dibe.
زانیاران گلک جاران لسر خطریا هایی هشیاری دانه و بانکا بداوی کرنا ویکی کرنا. لی تاوی ویکی جی حتی نها گاوین بر بچاو نهاتنا آویتن و خطریا هایی هر کود چزیده تردبه. سکرتری گشتی نتوین یکبوی آنتونیو گوترس تیکلداری خطریا گرماهیا گلوبال هشیاری دا. آنتونیو گوترس دیار گر کجبر گرما زیده دنوا 30 سالین داویده لچیای نپالی برفاهی جسیان یکی و به تمامی حلیایه. گوترس د سردانا خویا لهریما نیزی چای اورست آخوی و بالکشاند لسر خطریا گرماهیا گلوبال. That means phase 2 of this tragedy looms ever larger. لگوری وی اگر گرماهیا گلوبال جیک بهنو 5 پلی در باس ببا و بخور ریل لبر هرکینا چم هرکینا عرضی و حشک سالیه وکا. گوترس د پیاما خویا هیمالای ده بانکا بداوی کرنا سردما سوتمنیا فوسیلی کرو و هادوماند. از ایرو هاتم سربانی جیهانی بقیرم و بیجم دو جدیم بونی بردن. زانیارین آفهاوه دیار دکن که گرماهیا عرضی د 100 سالین داویده 0.74 پلی زیده بویا. لیبلی گرماهیا لهیمالایا لباشور آسیایی جوی زیده ترخویا دکه. گوترس د داخویانیا خویا پشتی سردانا هریما سلو کمبوی دیار گر که جمدین لناپالی به 10 سالین داویج صدی 65 زوتر حلیایا. گوترس د سردانه که 4 روژان دل نپالیه تیکلداری روشاهی هشیاری دا او گوت. خطریا هیی و باندور لگول، چم و دریای جی بکه. اگر بوی آوایی دوام بکه و روشاهی هین خراب تر ببه. آنتونیو گوترس بانگ لحمو ولاتان کر کجبو پیشی گرتنا لکاوسا آف هوایی یا هری خراب گاوان باویجن و وها بداوی کر. گرماهی راکور تیواته حلینا جمدان. حلینا جمدان جی بخور خطریه که وساطینه کو پیشی لینه گرتن. لو ما دوی ام بچالاکین آف هوایی پیشی لخطریان بگرن. بله بینرین هجان و چمه داوی جید درباری جهان سپور دیم پشتی مرقه که زیده خودی گوکا زیرین دیار بو سترک آرژانتینی لیونل مسی جاره هشتمین اف گوکا زیرین بدست خست و به وی که رژیم رکوره که به وی آویش کاند کو ایدی در باسکر ناوی گلک زحمته. Wasn't nominated last year for the first time since 2005, but he's back on the top step of the podium. د تمن خواه 36 سالی دجه بالون دور قزنج کرد. استرک آرژانتین لیونل مسی 36 سالی پار د کوپا جهان یال قطر ده باندورا که خواه یا سرکه دابو چه کرن. Julian as well, very much a part of it. مسی د مراسم خلد داینه یا کل پاریس هات لدارخستن دا آخوی او گوت پرخوش کجاره کدن لوربم او وی خلاطی بدست بخم. خیالا من قزنج کرن کوپای جهان بو. مسی دیار کر کوی تجاری خیالا که وها ندکر کوی روشه که بگهجا آست که وها بدست خسیه به پنجاران کریستیانو رونالدویا. I would like جارای کمه ای سال جبو خلاط که نهات دست نشان کرن. Do bestia futbolística, do personal el cual bueno contra لیستگوان که د توپا زیرین آسر کفتی به دنگ صد روزنامه‌گران ها دیار کرنده جه خود در رزا دوامین دا گرتی لیستگوان نرویجی و مانچستر سیتیه ایرلینگ هالند بو. هالند جه د مراسم ده خلاط گرد مولر یا هری باشوار گرد. هالند د مراسم خلاط داینه ده سپاسی همو خباتکار مانچستر سیتی و مالوات اخوا کرد. Très bien. ای سال جتی ما مانچستر سیتی هفت لیستگوان نامزد گوکا زیرین بون. باش اید بن 21 سالیه ده گل پارز آرژانتین و آستون ویلا ایمانوئل مارتینزی بو گل پارز ساله ای سال 5 لیستگوان هری زده دنگرتنجی ناوینوان وهانه لیونل مسی، ایرلینگ هالند، کلیان امباپه، کیوین دی براین و رودری. بری بینر هشام لوردگیشن داوی بولتن آخویا جهانی و دبیشن حتی صبح جاره کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار.